MeghalayaPost.news. Tang 4Snem Ioh Bhoi Haduh 5538.246 Katanat Pulit nari Bhoi Lingba ka anti narcotic task force kila Ioh Kurup Drok Haduh 1,145 poin ar spa 1000 kg Ganja bat 1,000 nyaw spa ar poin nyopo programs Drok Heroin ya kane lapan paudu additional superintendent of police kari Bhoi district uba banrap lang jerwa habaya thu alor ka jingteng ki bor Pulit ban yakun persya na ka jingkan rai Drok hari Bhoi bat khamtam bakari Bhoi ka de ka khrdop ka jela badru ka badan hasurok ba national highway in Rio kumbalaya thu ruba banrap lang jerwa kumuhe officer kari Bhoi long ba ka te ka jing Ioh Kurup Drok kidai ki kai phot jong usnam arjar Bhoi Haduh 5538 house nam arjar Bhoi la Ioh Kurup lai spa lai pupra pon nyo lai pra kg Ganja bat saus spa nyo pun Rio pon 100 gram Drok Heroin house nam arjar pu ar pat la Ioh Kurup ar spa san pon iwei khandai pra kg Ganja bat lai hajar khandai pupra pon nyupusan gram Drok Heroin house nam arjar phulai la Ioh Kurup lai buai pon not wei kg Ganja bat shejar khandai spa 100% pon not lai gram Drok Heroin bat house nam arjar saw la Ioh Kurup saw hajar khandai spa 100 phulai pon lai kg Ganja bat shi spa 100 ar pon 100 gram Drok Heroin ulapan pauru kum katanat Pulit lingbak anti narcotic task force kadang yai beteng ban pek ngor ke jing shalan be an Drok ha district bat ban yakun persya egane ke jing shalan tu ne di Drok be an katanat Pulit kalarai ru ban lum lang ki borsnong ki samla baru wat ban penklan ki village defense party namar tang na katanat Pulit kamlong ka besuk ban yakun persya yu new Drok baladon kam ban yatreilang na baro kiliang ulaban rap Teknika anti narcotics task force as per the direction of the government ngadu arjar arpo bakila set up ni te ngadu arjar musulan ganika data manadu arjar arpoi hadu menta la kumba almost 100% case dengan register nangta ke ganja ka balakem do poi kumba 100 kg duna ke heroin do kumba 100 kg kibang ila arrest la tentu kumba almost nyopongot kibreo padang lang dikenthei ro chinrang ro dikenthei gidon kumba chipongot ibla sakem te jan boro kini case menta kidang ya ka trial kadang lang trial stage te nagaliang ki NTF tini penklan bet ya ka yung ni sedek ke surprise checking kamtam kabawan nang te na ketika highway kabawan na ding pasok na turun i-check yo di bawah di bawah kamtam bu ganja nomor pun si ganja di bawah na terpura di ka kamtam ke heroin pada ting check baik ni tani bawah na ko hati te halor hanta kita ni long ke jing ba ni syo i ba ni set lap ken long komentar abar ni ki bang itip ha ni lakem ki priru nomor ni tambalong lo abar ni kadang siliang ketika beri jom asam siliang beri jom Meghalaya tebun sing kini ki adik ki dek kuno ki dek sekalian jom asam bania thiet bania Ioh drugs kisawan ha pada sekalian Meghalaya te nilanya lehi menta bat ka asam polis kuno ba ni nawat la manu kini brio ba ngilayo kindiat ki details kini min bangong supplier ni dampik kuno ba ni sedia ba join operation ka asam banyak kem ki namar ni believe hi bang ni Ioh kem hi supplier ni Ioh ban break ya kani ko whole supply ke namar bon kini gi ate ki wanra kidi ni on no small quantity ka bare ba te kini sa kem do tangkan no gila Ioh bi ki poi sedang bang ke ju ni de Ioh pada ban kem hi supplier ni Ioh ban cut off it to ka supplier bon ni gi ate skin ni i mentah nampo ro bat kimi thandu babon gini nampo te ni na ya sna ko list kini ki habitual ni omon ki habitual kanda ni na pek mano kebala melin mantu ban di kendar hi kini dang jar ni dukan to euro ni nang pek na CCTV bade mano belum impol te na kaliang ta district hi te ni nang ni pen klan ni ong spendong ko ka meeting do bat kirang ba snong bat ki darbar ba pinapan penklan ke bahara kamtam gini kipor ki bang step ki bang ni ong RBJ ro sausan baje ya ju ko pon ni ong ni penklan ro VDP
Jadi ba yo hi ka support jongki nomor ban ong tang ki polis bangin be bo chaka bangin lai. Jadi yo ong support jongki te in khamla pan pensenge ni kam tu kam te ha jo ka porok ni menta kam tam ni kini ki beri ki balangat ni lapai na gini giles ba syakem ki don ki beri ki balangat RIC ka jo ko ya kini case drugs. Tega komite bi ka don kani ka an prevention of illicit trafficking in DPS ka badai ka detention an ka bangila pan detain beri do chisnan klembe te arut ki beri ni lapha bangin bakin sya detain te hakata jo ka poro ki don so lai sawut ki beri bangina pe ki details arut ki dibilang kene te yakiro ni ang bangin ha ban nama gini ki beri ki jo ki involve gini ki adik bakin shimnya ka drugs bakin ki pelong ki bang ki Korea bandra ki drugs na Guwahati shuru shilong hamta mi gini main ki ba involve ye gitu nin phaban insna ka bang yang ka dazio jongki in pa shuru government bakin chatati hopefully the gini steps in kamla ban pensani ka jindung ka drugs support MeghalayaPost.news